Jalup jatend piny Kithure Kindiki medo jiwo chenro mar dongruok mar piny owacho mar Nyota. Koloso e limbe mare e gwenge ma Meru, Kindiki nowacho ni chenrono jiwo dongruok mag ojende kaachiel kod ohala kokalo e yore mopogore opogore moting'o yudo omenda majiwo tijegi. Ojiwo jopiny mondo orwak chenrono kendo oti kode mar dongore mar ting'o malo ngimagi. Unajua ni regional mingi sana katika Jamhuri ya Kenya. 800 mtu ajiandikishe, isiwe hapo sasa tutaanza kujadiliana utalipa pesa ngapi kulingana na ile uwezo. Tulisema kazi ni kazi. Na ndio tumeleta program inaitwa Nyota. Program ya serikali inaitwa Nyota, ambayo ni kusema National Youth Opportunities Towards Advancement. Hiyo program tunaanza saa hii. In the next 1-2 months, you'll see government officials here. Hiyo program ni ya empower small businesses. Every ward, including Abogeta East na Metongo, ward zote katika taifa la Kenya. Tunatafuta biashara ndogo ndogo 70. Kila biashara ipewe shilingi 50,000 ya kupanua hiyo biashara, na sio biashara kubwa ya matajiri, ni biashara hii ya